आज एक आर्ग्युमेंट जाता तो म्हळ्यार सालसेत इज नो लॉंगर विथ यू. द लास्ट इलेक्शन ऑल्सो प्रूव्ड इट. रायट नाव तर अशी परिस्थिती आहे की आफ्टर दिगंबर कामत अँड ऑल शिफ्टिंग ऑन दी अदर सायड, सालसेत विच इज युअर कोर वोटर बेस इन साऊथ इज completely disintegrated. See, this is, I believe, is also a perception. You will see, no, from days to come. आधी 8 जां गेले, 8 जां गेले मग काँग्रेसा लोक गेले. Who says that? काँग्रेस इज लायक एन ओशन. आमदार येतले वयतले आनी हे जे गेले डिफेक्टर 8 जां तांकां कोका मेळ्ळे. आनी दोका मेळा. मिटींग घेवपा लाय तेगे कॉन्स्टिट्युएन्सी हे 8 जाणां सालसेटींत. मिटींग घेवपा लाय लोक कितें तें दाखयता तांकां कित्या लागून मिटींग घेवपा लाय कापास्ता जाल्यार मिटींग घेवपा लाय जे गेले तांकां. सो ट्रेडिशनली सालसेट हॅज बीन विथ द काँग्रेस एंड आय बिलीव this time we will get a thumping majority from them. There will be no, because the people have already decided that there is no other choice but the Congress. दोन मुद्दे आहेत बिफोर वी कम टू नॉर्थ. पहिली गजाल युरिबाब, लास्ट टाइम तुमचे मार्जिन आशिल्ले ऑलमोस्ट एक 9,000 to 10,000. तेन्ना सुदीन बाब तुमचे बरोबर आशिल्लो, रवी बाब तुमचे बरोबर आशिल्लो, दिगंबर बाब तुमचे बरोबर आशिल्लो. आज तुम्ही जेन्ना सामके थंपिंग मेजॉरिटी म्हणटात, हे तिन्ही मेन फिगर्स आज तुमचे बरोबर नात. ही थंपिंग मेजॉरिटी येतली खंयच्यान? अरे लोक हा म्हणजे बरा लीडर लागणे. फायनली पीपल विल डिसाइड. लेट मी बी व्हेरी क्लियर. द पीपल विल डिसाइड द फ्युचर ऑफ गोवा. दिस इज बिकॉज यू सी, as I said in the past, the way they are dividing and trying to create एक माहौल create करता, एक environment. You see what happened in Kalangut. शिवाजी महाराजाक सगळे आमी मानपी. Who is the local sarpanch there? Who is the local MLA? Who is the chief minister? All from BJP. Who created the issue? BJP. Which wing of the BJP created that? They are part of, Bajrang Dal is part of BJP. So yes, Saugale people are wise now, and I appeal to the people of Goa that it is up to y'all. You have to decide that who's dividing and who's not dividing. एक असा इशू तो म्हळ्यार बियॉन्ड सालसेत काँग्रेसीचे सावथाक प्रेझेन्स आसा. आयची घडयेक तुमचे कडेन तर आमदार तुमी एक आसात, पण तुमी साश्टीकच पडटात. साश्टीच्या भायर पूण आसा तुमच्या शेजराकच आमदार आसा. ताज्या भायर ज्यो कॉन्स्टिट्युएन्सीज आसात थंय जो मेजर सुद्दां आर्ग्युमेंट चल्ला तो म्हळ्यार काँग्रेसीचे ऑन ग्राउंड प्रेझेन्स. See, definitely 8 defector gelle. Now, after the 8 defectors moving, we have formed several booth committees, block committees, everything is falling in place. Sogle ahay, as I said, Congressache ji ideology ha, te Goenkarache roktant ha. They know what is Congress. Leaders will come, leaders will go, but we will definitely win South Goa, I can tell you, and with a thumping majority.